Senator Wanyu auma na very busy night live on TikTok na tumaundu turia agikorirwo agika kana tumawatho onekanire tarethondekera ni tukorirwo tukirakaria mutambo ucio na wakorwo ukimukinyukiria ikinya rirumu. Mutambo wa TikTok ni woire Senator Karen Nyamu ikinya riria onake akugaga ndakwirigireire ni undu tu wa tumahitia agikorirwo agika na itana gutariria ndeto ici toria ciatukinyira njitikiria tu nyambe nguririkanie ni wega uga click the like button kana button iyo ikiri na kiara kioete iguru niguo hingo ciothe ngamenya ati ni urakinyirwo ni video citu. Mutambo wa TikTok ni ukorirwo temporarily ukibana Senator Karen Nyamu guthie live thutha wake gukorwo agika tumaundu tutanakenia mutambo ucio, na Senator akiuga ati ikinya riria akinyukeirio ni TikTok utukuyu akonekanaga ari very busy interact na andu through a live broadcast. Ni akiugire ndakweregereire kuria gukoretwo agikumbatiria a female friend during a live broadcast, na ni undu wa gwika uguo TikTok yagikorwo ikiuga ati Karen Nyamu ni agwikaga some sexually suggestive content, na koguo yagikorwo ikimwegutilia live broadcast yake for some time before akihetwo rutha athie na mbere na live broadcast icio. Karen Nyamu utuko wa gukia umuthi akorirwo agithie live na ndungurani at one point ni tumwonire makire na Jerry wa Muigai kuria makuonekanaga ta magugikundite tumai tururu. Oroho ni agikorirwo agika tumaundu na hiki amwe kwa amwe at one point magika some hugging nere gikorirwo kirehe thina on TikTok katakati wake na that female friend, just a hug, but TikTok ni gikorirwo ikiaga gukena na agikorwo kibane Senator show for some time though. TikTok yake ni gicokete and she released a statement akiuga uria kihahurirwo ni ndeto iyo ya TikTok ugikorwo ikimwera ikinya ria kumuban from the app, no ni agikorirwo agitikirio athie na mbere na maria gugikaga mutambo-ini ucio ni ndeto itagutenderithia makiria ngumikinyia oro hau. Make sure ni turn on your notification wa subscribe niguo hingo ciothe ukamukira video citu.